Kristo ni wakunie. Ababa besu ye ni na rejna mpaibo so. Onye abompaye, mpaibo yo Kristo ni wakunie. Sa ubompaye bonsam slow bra. Onye abompaye, mpaibo yo Kristo ni wakunie. Abonsmani apriko bubo mu seja tenti. Onye abompaye, mpaibo yo Kristo ni wakunie. Obo biaka ne hono me makona hime muai. Onye abompaye, mpaibo yo Kristo ni wakunie. BBC wakwe mu amese emre mpaibo. Onye abompaye, mpaibo yo Kristo ni wakunie. Mpaibo wowe eye nyame edupa. Onye abompaye, mpaibo yo Kristo ni wakunie. Onia ya bompaye wai. Ojidiye ya bompaye brabo mo ne mpaibo yo Kristo ni wakudio. Onye abompaye, ojijije abompaye, mpaibo yo Kristo ni wakunie. Isano di bema we. Onia ire na wu bewuno. Isano di bema we. Oda fungisha na wu bewuno. Onia bisana unyame odi bema wo. Sana unyame odi bema wo. Obi bisano odi manu. Yaja yelo iswo. Yaja bomono obi yelo. Uwa wana ne badi sa nebiani. Bisano me oba manu obu. Anasa bisano apata. Oba chile abuwa wa manu. Emi mo bibi mo, obi edi na ejumo. Bifo gidi o na me na fono, bifo yi na me na fono. Iti ati mpom senyi na da na die, ye na mitri no 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 ye. Ohu na echi na ohu na nim, ye adane dani sunsumu ni mo yi. Odi aye fo no di asika fo. Aye odi fo. Odi fo gidi odi yakwa di enyo. Ye be fo sori aso. Papa say yeshia wa kebe deni. Yeshia ni nyankani na dawo. O wan shia wa kombe deni. Wa nyame afrawo. Nyame esrewo ye baba Gideon ye sanka wa ma yese ba mo akatamfo omo memne ye memsto anka ye nim gosia efefa santoman ye baba wudi ye afo de sikafo wudi ye won sade bam ena na afewo wudi watichi na wadi ye hinta ye wudi wufo the corner I'm not for a
ɛsɛ ne kɔkyi onipa to ne ho se a wɔmpɛ ate sɛ ɔbɛka no ansa ɔnkɔdɔ mɛbatron holy laida vida no riso na onda me sei ofa mano chan ona miti e moye na miti ya yani ani tumiti afi e wala jana tala ti e o ya di ye kokodu fo na me no ya di ye ina no ya me ya chena ye poche de bonya o ya di ye idi onya me tu me le me di amano no adi ya di ye ofa so atwa ti e kom sufu no yo busunya apom te sɛn me gidi wɔ awurade di mu ne bɔfo pani meta tron di mu sɛ ɔho yɛ yi mpa yɛ sɛ ensiw yie na ensiw kra yie enne anwummerɛ yi adeɛ bi a wɔhwehwɛ no ɔdɔm ankoma ɛmfa ndom ho ɛsɛnam sɛ gyata nyame a wɔso ne ho ane mala matudu ayera ɔbɛmfoɔ kɛseɛ no ɔndom ho ɔmmoa ho deɛ ɛbɛyɛ san deɛ ɛbɛyɛ musuo deɛ ɛbɛyɛ ɔbɔnefoɔ no nhyehyɛeɛ biara no ɔdɔm ankoma nyame ɔntwam ma ho meyi mpa yɛ sɛ ɛnɛ anwummerɛ yi ensiw yie na ensiw kra yie ene nwumre de yebedi sunsum mum komo papa ene anwumre yi yebedi sunsum sam ho komo ewade enshiro bibia brada na yehu enshiro brada na team from USA mami koni team from England oba just team from England mami Lydia so team from England me ka chiri mami koni ono so team from England amasewa herbalist ono so team from Accra Minya baka ka ho te sen Ewade ntutu nam ho ensiye Ewade mfa mfiri adomu enkwa domu Queen Ewade emwa ofa mfiri adomu nkwa domu enhyira enko nhyira mu musuo nka de opɛ wo sɛye yobusuo wonipa da sɛne bia opɛ wo nimguase Ewade mfa nimguase ne nso ano wopɛ wo hawa Ewade mfa nso ano wopɛ wo kabo Ewade ma ne mboka tumi bia betu so sa 2022 yi obi nton samfa nkohia ne busuofo wɔsora prada nkrante di akiri emubu na tamfo nyina wo ho no mu a yɛse modern mo ebu musu abasa so na wabɔ ho modern ye call farm ye ba bedru ye ni emse ena de ɛsɛ ye teachings we ansa ne ade akye da bia ne de ewurade ye enu ntini no nsia ebompere no nyame sunsun or work with tie Dabia ne de nyame yo ena ye dabia me ka kire o se hwem charge your spiritual life no so utimi charge ne yie na wo bonefo de nsofo bi ba wo so a sa spiritual life na wa charge ne ebe konka no because what the one say bibi Job say ebe ka me honam ansa na kakami sunsun se wo bi hyehyɛ bibia ma wo di kan hyehyɛ no wo sunsum ansa na pie honam ani it was spiritual life no so to me charge ni yie said wo bi hyehyɛ wo hawo ma wo bi hyehyɛ mane ma wo bi hyehyɛ musuo ma wa wo beda ne akɔ ne so aya da bia meka ye wo time e de bompaye ye wo time e de bisade ye wo time e de bompaye ko ya tamfo so menua ba mama ho te sen obapa mechia wo ne abusuafo ni nyina me ba kwasi antwi utiemi from England mechia England fo nyina ene da menua ba mama so abiatum e wo Germany mechia Germany fo nyina da bia ne de ewurade wo ye dan wo ye eni nyame wo se wo de enanso ne ye dan wo de nansia ne bo ade eni wo yi da ba ko ye dan homeda so what is here enti nyame o work with time enye se wo tena mu ane tu ye wo time e de bo mpaye eni ye wo time a ye de bise nyame ho ade eni ye wo time a ye de dware agwankere ayese wo dware sunsun akwankyere a ya anadwo 12 o'clock midnight so obi di how be atoso wo yes spiritual protection no ya anadwo from 9 one time no efro egbo bepo no edru anadwo by this time a time no egbo bepo ofro kosoro
Sa time na say udware spiritual direction because of time no efro bob bepon no edru bepon ne so pe between 12 o'clock and 1 o'clock 1 o'clock on na esane ba and you what the 3 archangels cherubim and seraphim woman na se about 3 o'clock wo di bosuo yeden go because wo sa mere no wo bonsama ye niam gu asase so anadwo de suo mu no enu ti bible me achi ase se enye ye ne honam eni moja ena enya ye ne wiem atumfuo ensuman frɛ enkabrekie ayemfa ye ni nyeden ehunu wo mo dabi untimi fa wani sein a tuatua ho nyeden enhu wom enti obonefo na abeye ne nsamone no enu tu be sori anopa na ensuo nto ya unwu se bosu ayeden agugu because ene mabone na bonsamfo na beye no sa time no na abofo di nsuo yeden agugu enti ya tunyim se oya mesusme ya bre aya be boy yarifu asuwe susme ya bro be boy yarifu asuwe misonya misusme ya bre aya be boy yarifu asuwe susme ya bro be boy yarifu asuwe enti onya misunsum wo mera no me boy yarifu no asu to the moment ya wo yare no yebo wasu a ema ayaresa yeden eba wo ho nti ne da bia ne de ewurade wo yeden wo ye nti wo dware sunsumu direction this is spiritual bath no oh say ahomacha mo no fa ahomacha mo mame wo de pega ni nyina mame sa ahomacha mo we fatia sa ahomacha mo we wo be dware age anadwo 9 10 9, 10, 11, 12, 1. Sa time on just udare sa bi won. Sa time na time on e bob bipo. Who yes spiritual protection direction bia. Me pa cho time on e fro akono because no ba bia wugina no e se urade fa do fro Zion bipo no sa. Because when jina bipo so a watamfo na e ba wo mu benya wo. Enti Joshua bo mpa ye bi se ewurade ma wo wian jina mamme. Na wakubi da wanim because we na njina amawo na esum wo ho a watamfo betimi de pia beye dai abewon enti Joshua bompa ye ka kire Ewurade se Ewurade ma wo wianya dan enjina mame hweso nye quotation na wo se Ewurade ma wo wianya dan enjina nya dan emamme na me nkonko ni nkonim Sakaria mu mami Sakaria mu mami Joshua mi nyanko paw Sakaria mu mami kudi kunim me say Sakaria mu mami Sakaria mu mami wache Joshua mi nyanko paw yeah, Miss Mama Joshua, Miss Mama, Miss Mama Joshua, Miss Mama Kobo Chacha, Miss Mama Kobo Chacha, I will Joshua, Wakufu Joshua, and you remember what we are, you know. I was not dear, cause Yami, what did to me? Edua menumi enu tekremaso de ye beka no eno ne beye ho enu nchi ne tese wo butimi bom pa ye ka Ewurade ma me tekremaja nyame ma wo tekremaja ade bi a wode wano beka etimi bam ebeye dwuma wo domi abedome wo hira ebehira no ntini nyame frɛ Abraham o man tekremaja wo se Abraham wo bi obedome o mi Ewurade medome no na de obehira wo mi Ewurade mehira no because ohunu se nyame dwuma na Abraham ekoye no emu ohaw emu amane emu osu emu ensohwe emu entwato so ebebem enti wosi wa Abraham yi de wo behira wo wadwuma ni mo no memi Ewurade mehira no na de wo bedome wo wadwuma ni no memi asafo Ewurade ma yeden bedome no me se anwumire da bia ne de nyame ye enti ye wo bofo a wo hwe kwasie da so ye wo bofo o hwe bemendafo so ye wo bofo o hwe ukuo dafo so ye wo bofo a wo hwe ayi adwoafo so
ɛna saa ɔbɔfoɔ ne kurampo firi hɔ a yɛwɔ planet ɛne colours ɛyɛ dwuma wɔnyame or working with colours and authority colours and time enti sɛ woyɛ spiritual direction na yɛ ahomakyɛm a mepaakyɛw time no ɛbɔ bepɔ no ɛduru 8 a na time no ɛbɔ bepɔ 8 9 10 11 12 1 na wabɔ bepɔ no ayɛ dɛn awie bepɔ no wabɔ wie waforo bepɔ no awie no wontimi nyɛ protection cleansing wontimi nyɛ protection because no time no ɛforo no God work with time. And above so no one the time on the juma. Angels be wa osania a 30 minutes. Angel be wa osania a 1 hour. Angel be wa osania a seconds. One the time on the yedden a juma. One was a patinos no that in so na no 38 good years no. Yes, ya what timer or both one ba. Now papa be hunu in so no. Yes, your time. Both one ya den eba. Titimire mu na both one eba be dware nsuo no. Na nsuo no eho no. Na wo ye yarefo. Wo ye obubu ani. Wo ye kwata. Ukotomu a na ede ayaresa ye den abrew. Yankasi da bia ne both one eba be ho nsuo no. Wo se emiri bi twam a both one ye den eba. Wa bi ye ho no. Kan ho ne yenko. Di for ye hwe bi o Mark chapter 10. Verse 46 no etifiat was so ni frani ni bi ade hunu wose na oduru Jericho no sa na oni na suafo ne nkrofo bebre refi Jericho akro na timi obaba Timius oni frani no etincha resresrade no oti se Yesu Nazareth ni no ofrase atia mu se David ba Yesu humimobɔ wose ofrase atia mu se David ba Yesu humimobɔ na nipa pi kan anim se omuwa na no sa na so ano de okoso tietia mu de ya eduru mre bia wodo ema nipa nka wo nhye eduru mre bia ema nipa nsam a wo mo kan ka wo nhye to bi tugu to nsam ni bitugu fa bi gu wachi pem ko wanim kira wo bobre Patinius wono no ye nifra ye ni no ma wani na ho ye kana no tum because we want to say this is his last chance. You know ankwanje bebenti wa miena no a ayeduru mre bia wuduru ba bia enkwanje wa ne atamfo kan sam gu asum abayifo asode ye tia wo honom wo mo pam firi honom kopem se wo mo benya wasel bia asode bia wakwuram wo fi abayifo di wachi nti wo ma set confusion wa fodom ye be pam ama wo nya wayew ma wani na ho Eduru mire bia ma me you need to speak. Gina painting. Was in Crawford catch one can no nya de because what in nsuo ne ho saa abofo ne be ho no wontimi enkotom ye keka nsem kire no obi wa nsem keka nti no wontimi nya kwankire dua we de me di ko dware aye den dua we de ma me eto de ye den wodi dware Foko hospital akọ no maduro eduro no ho an ye enuya ni bia no mo abrofo no de aye wen edi chemicals afra no ma ye ne paracetamol no mo de abrew so te yase o mo ni chemicals afra eni ne we de ni ko dwade aye de Africa ye honhom ne de boni ma papa tugu because Africa fo bebre ya bayifuo bebre ya bonsamfo enti ye de honhom ne boni ma papa tugu ye nyankasa de ye se no ne age obi de hwe aya da bia meka hwe George a omonum yin wonum George a ya twero wo ho so benya cancer wa koma ebepsen wa herawa na esan wo minimu hanom no ebe damage o ma twero ni nyina bata ho ba etantis wo broni ne ye enti no ya allow se ye nom bata ye ko bibini ne ye ya ebesi ebe bante Yesunsu mekita yen no ye mfa mpa de papa nanka Africa de nyame wo hira ye papa but ye mpa de pa ye kra mpa de pa ye baye ni ye bayifu bayi kwase yesu nyansa se wansu nyansa obawe ne manyina no bayi kwase ye ni bi no ye mfa nya de papa ye de ye baye ndi ejimijimi baye any self control se wo ba na yese kwase na oba kwase no se wonua bi na kaze kwase na kwase no woni self control jimi ebe yie basa tantan here
What do on the one? Why am I not right? And it's a share, mammy, Jarema kra no nipadua so ho beto wo dia ma mi jarema ho nto wate na yetete abete no na ne cha no ma wani nya den ena ho papa wo die jare nti time a spiritual bath no ene ma kire wo time a wo de be spiritual bath no protection dia ya nadwo eno udware sa nadwo na say ye protection ya nadwo udware ya enkopie because as say ade ne wo ho na ewura wo na wo ye den because o build the spiritual life no wi asinya wo bo ade no de honhom ne ba ade o wamfana ni kan ne bo ade wo ye honhom wo kwaso de ohunu nyame onyame wo ye honhom nyame ka kire Nicodemus se mi wi abe ka kire wo se onipa bia okita sunsum no wo te se mframa wo te ne nka na soso honhu no sa ne spirit tie wo te ne nka wo fele no but wo nya dai honhu ti nyame ka kire Nicodemus se hwe onipa bia okita sunsum no wo te se mframa wo te ne nka na so wo nya dai honhu no kan ne ngo to aso se na nipa pii kan na nim se omuwa na no sa na so no de okoso tietie mu dendenden se na me edu me bia bom kopem se wunhira beba wate entie de nipa eka edu me bia so de kopem se wurade betie wonka hwe tie mu frɛ no no beje wo so ubo mu ba akopɛ no wa baaba akwankyerɛ ba akopɛ no wa baaba watena ase tena ho no fiefu abaifu amewe na de ogu so mmerɛ ya wo ye denje wa home de wogu so no o mereye akayidafo no afrikefo no redfo no wo mu di wachi wo ye daage wa home sorry tuo mo so sa tuo mo tugu wo se yen sorry na yen si wo bonsam kwan because o ye dadafo wo bonsam ni wa enka Yesu Kristo wa ma so wo ba be se wo bonsam ni nyuma wo bonsam wo nyuma ni nyuma ni bi di an abayisam abosunsam kunsun eni bre empapamu twitwananti eni ahoyi asikimpe wasi ahoyi ya tu abonsam wo ho timi ho otofo bi note eni abonsam bi aniwa mujina so de mo mpa ye ne mo ba ko han so to yete Yesu Kristo so ba so be se wo bonsam ne nyuma to bonsam wo nyuma bebre ye wo bonsam so ye honhom kan ye nko o se muawa no na so no de okoso tietia mu dendenden se David ba humi mabo na Yesu gina ka se momfrɛ no na ofrɛ oni frɛ ni se ma obunto yam sɔre no wa frɛ wo na wato ne ntuma gu sɔre ba Yesu nkyɛn na Yesu se ne sɛ wɔse wɔyɛ dan wato ne ntuma gu sa anim guaseɛ ntoma no bonini ntoma na akyekere wakyɛ no promise mfe ntoma na da bia ifira wo no because no Petinius no na ntoma no fira ne sei sɛ wɔyɛ na wɔ sɔre a na ntoma na kasa kyerɛ no sɛ wo sɔre me patugu a wo ni afira be de akata wo wo be hunu me biem ma me drum na bia you need to speak drum na bia sɔre wa brabo don't listen what bad they are saying about you outside. Sorry. What's what pan to money ye then tugu ye enim guasie to man wa patugu ye bonini to man wa patugu ye sujadi to man wa patugu ye promise and faith to man wa patugu ye yes intima wani nya den enda ho what na nsuo ni ho 38 good years abofo ne ba be hunu nsuo na ne entwane kasa kire no mumu bebre wo ho no obi ho no mu a wo ho a wote voices wo wasum obi wo ha wo tie me no wo ho a wote voices wo wasum sa voices no bompa ye ne kopeta me awu ana ye fe ne se eme ida kan me awu ana eme ana nunum obi bia wo ho a wote voices etora bia ne bosum bi na ekasa kire wo etora bia ne beyi bi na ekasa kire wo wo posa ni seya wo ya so pusu nunum na wote ne kankan wo be posa nunum ni sen no posa nunum wo posa ni seya wo posa ni seya
ene me chiro sunsum ade pa obi a wotewa ne wote ne ene fu negative nsam nko ana saa ene ne kasa kire no edi na bra poso ade na koye na enye yie wa bo akanto no ye be refisu ye be yo say negative niam nko ana ka cho eyetumi bonin ebi ya bosom ebi ya spiritual marriage meka no kwara kire wo ene bi ye dwarf ebi so ye mfie nkonwa ento wo te saa nen ewo wasum a tinunum wo tinunum a ma me ye fa hye wasum sei hwe time a wo be ye saa de we eya najo 12 o'clock midnight na wa pe either white candle and a red candle tada bia ni ene funi kasa kire wo ba bia sese wo kona wani monyam pie no na ye kasa kire wo enka adwuma no yemfa ampa wo be kono yemfa eye ne boni enipa bebre wo hono mu a wo mo ko saati bia nim me se na me ka no kora kire wo enipa bebre wo hono mu a wo mo ko saati bia nim ne edie hu abe shawmu edie hu ma be yeden abe shawmu mesraw kopenunum ana eme posa ana do 12 o'clock midnight no sorry so red candle and white candle now the nunum na eme na yeden ahye wasum some so be ready some 135 Psalm 135 no kachi rade sem eni biere ne we kasa no ya sapon bo onyum se onkonko na wotimi mu saya ne se wo kasa che ma menti wo ne ye because ade bia pese wo ye wo abrabo mu no eni bi kasa che o si jai eni bi so kasa che o si ye which is which meso obonsam no se me se obonsam o se da o ka o se ni da o ka o se nyame wo se me say miara. I am that I am. The tetragramma to God. Jehovah Nisi and Jehovah Rapha. And to you on one, what ne kasachino, a dear sessa we yano, who fear before be muntin 1 year and all that one. Akwancha se wo ye no ufia ba ifu be wura umu wonya no what you and near kwato obi a wo be discondon eye ne boning ekotie nipa bebre wa brabom ekotie nipa bebre wa wariem ekotie nipa bebre wa adwumasem ema wo bi antimi nkan konanim because anytime bi obetu gidia na mon anytime bi obe na dwen say wo move step aye bibi no ne ene na be kasa kire no ade we dey say enyi jai to business we dey say beshi aware and enyi jai to eye ne fun eye spiritual wodi wachi a wo control wa brabo be say eye demon a wodi wachi no control wa brabo asasa spirit sa na oye wo control wa brabo left ni this edwuma no babon sam o ka sabu ni paso left e fe no babon sam left no ye fe no babon sam wonu ne kasagu nipa sum onu ne yesa ande no o kasagu nipa sum o control nipa adwen control adwen confusion kai mo ni na o mesimba woni na ho wate na yani ahonhom ne te yani ahonhom ne nam obi wono mu a na dwen se bibia ni wiase first no wo ja wo ba ma ne konwure ma emoti afa no first no wo kurema na dwo enene ayi anibia ba ye twetwe nua ne homa ene abotan bia fifiri ya ho first no tu kurem enkwala abonefo no mkope me ma na dwo no okokurem ba na obehia nsuo tumi okokurem ba na obehia bosom tumi okokurem bia na obehia maame wata ahonhom ne ya niwo mo nam no entu wo ho no mo a ni wo ma wani ayeden wobi wono mu a watewa ni bibi kasa kire no oha ni bibi kasa kire no otibi ye confused no shedem adeko ni manim pia bonte kropo ni obi ehun ni kropo ni why ne se saade ne e control me se anadwi so obe sore ni wonya gidie ka shaka kire duade se duade wo koto ni me kire pagafo ene fu biara ade biara e kasa kire me
adeɛ biara ɛkasa kyerɛ me twɛ to da bi a na spirit ne kasa kyerɛ wo ɔkasa kyerɛ wo yɛsɛi kɔyɛ sɛi ama mpayɛ wonse wabɔ mpayɛ a wohu no hwee wayɛ adeɛ a wohu no hwee wonte nna wawia wadwen mɛsɛ wayɛ dɛn wawia wadwen because wɔdi wo so obi wɔ spirit ne wawale wo ɛdua nadwo ne wobɛda wɔtam dua wei ɛde bɛwurawura wo ɛne woba bɛda nadwo enti no ade a sese wo ye na wo gye wo firi ne ho no wontimi nye entimi nje wo ho nya dai emfiri ne ho da ene wodi wachi wo tua no wo saw wo tua wo no wo ye dai na wo saw hwe ene me ka bibia kire wo because in a negative spirit ne kansam a kire wo Missina cancer much round, ne cancer much round, ne cancer much round. Oh, baby, what did you waka? Unya yebium, mammy, don't see a bumpino. Obit me you hear Nianopa, a bedroom, you know I is sickening. She don't see a bumpino. Will bet me you hear me and no pan, but a bedroom, you merano. No, ye sickening. Oh, soda wabrabomu, mammy. Sika drone se wa sore e wa brabom na wa pe bibi kan krasi wani so na wo de mpai bota ya kire bibi a nchen sika duro ene maka kire ono sika drone se wo pe bibi esi wani so na wo de mpai bota ya kire ni nyame tumi ni nyame ahoden aye dwuma eno ni sika drone hwe to da bia adeɛ bia wo hye wa brabom no ne enefo no bayiye ne no ofie nkonwa ne no wo maame bayiye bia na wo papa bayiye bi no bosum bi o mkoji ne be shefo no abaye kasa kyerɛ wo because wo wale wo ma wo nkoya kwankyerɛ ne ho abɛhyehye no eto odem ato ho no moni na wo bi wada wo bayiye ready so koya kwankyerɛ saa da no ge beba wo nkyɛn no de ato ho yenkum na ya sɛ so dia tie yenku o ni asew ma wani nya den enna ho na brabo na ye bo no enye just normal said ye uhuru ne say eye normal no da bi abrabo no enye normal said ye uhuru say eye normal no enti ma wani nya den enna ho so dia tie we jeja ho te say kantamantuofos no bia de nsa besom noko obia de nsa besom noko ono a won tono de nsa besom noko ono a won tono de ma mi enkosi da banyi sorry mesihwe ide nunum ana emme ebo anadu 12 o'clock sorry so white candle and red candle fa nunum no ehye wasum ne wodi ahye wasum we mu na wo declare Bible say biara ne wo kasa edi negative energy go adwin mu no wo bossa de na danie wo read Psalm 135 my batch ye ni 3 days pe sa ene fono be kasa kire wo no enya de obe kasa kire obi enti ma wani nya dan ena ho siwaso sisi di ai waso siwaso na angels bi wa hanum oba na wasi na so onto o se enya de obi ka no o ye den o tie enti o tisipe na wasi na so mienu o tisipe no afa haban no de ya hye na so because o se enya de obi ka no o ye den betie o tie tuodo bosempa ye no read Psalm 35 Psalm 25 no akache Psalm 135 bompa ye na reject sa negative talk to no every wakwam tora bia ni tumi bia bedi wachi no kasa kire wo honhom fim bia bedi wachi wo tu anamon a wo babrabo a no mama watwe ansa se business na be hye enkoye now to so wetie no esa no I confused ma wani nya den enna ho medical maka kire wo se hwe planet a wo hwe kwasie dafo so eye wia enti kwasie da ye mompa ya najo ye nye bibia najo aje wia kwasie da ye bompa ye wia ye mompa ye kwasie da anajo wo spiritual de bi ya obeye ni awia because no kwasie da na planet o hwe kwasie da so eye sun. And all of us, we know that sun heals.
enti no ebia wo spiritual bath bia wo cleansing bia wo yare a na wo benum aduru akosie da me pa chew wo bebo mpaye Psalm 23 Psalm 1111 me pa chew no abompaye no wasire nyame anim adom wasire nyame hotumi ni nyame tumi ayeden aded nti kwasie dafo wo yakosua me ba chew mame o mo kalese no kwasie dafo wo yakosua me pa chew da se so bompaye kwasie da wia Hodi ete ya na kwasie dafo no ema no mo kita star because of owia no because owia bia ho ne nyame ani mo nyam yeden epie firi ba etu wo abisade bia sun hills kumane kwasie dafo colors kwanti kwa Sunday mo planet a really sun ti kwasie dafo mo ye wia mu bibia ne mu dwumadie bia mu bedi bia mo nya na wia okay mu dwumadie bia mu bedi bia mo nya na wia yanko omo colors nso orange kwasie da mo colors ye orange red yellow and pink kwasie da mo colors am use no enti hwe abofo no they work with colors anything Metatron want the colors Michael want the colors Gabriel want the colors Ariel want the colors Cherubim want the colors Seraphim so obia want the colors o yeden o use they work with colors and time and just sa color no it is so set to favor the day in favor eso hye sa akala no na entimi nya den in favor the moment I want hye sa akala no enya de betimi aye den a favor obi ho a obehye kala bi no akohia nkwanhia na akohia wo hawo obeka se e baalo kala na wo hye no in favor day no Sunday om kala wa new kwan so mo hye den blue Sunday new kwan so hye blue because in favor day no Yanko Monday mo planet no eyi moon enti Monday mo ya mo niama anadwo okay Monday for no mo yo mo niama anadwo kwadwo adwoa mo planet eyi moon enti Monday stress bi da so wo how bi da so ye the Monday release stress me pa chon tema wo be ya atat wo betimi ape adede nkuruma ngura no wo betima akoma 21 ana wo ya adwoa ana wo ye kwadwa o how bi da so amane bi da so a wo be pa adede nkuruma ngura no me pa chon no aposa anadwo ubetimi a start Monday mo time no start from 6 o'clock to 12 o'clock midnight 6 o'clock to 12 o'clock midnight ubetimi aye 6 o'clock to 12 o'clock midnight adwoa any kwadwo because mo ye moon mo planet mo edimo so ye moon adwoa ni kwadwo enti time a mo de ye mo adwuma anadwo 6 o'clock to 12 o'clock midnight or how be down so betimate adede nkruma 7:21 ana 37 no aposa betimi the folder water so agum ana citro ana casanto unya citro ida citro ana casanto a obetimi de bi agum na ode adware ebe ma ne ma babatimi aye den aba wakwan enti the Monday release this stress Monday mo bofu a wo hwe mo so Gabriel bofu pani Gabriel on hwe Monday fo so enti ne wo bom paje so hunu wo bofu ye what time e de bom paje o yenim ye what time e de bisa de yenim enti de ba be jira so dem kaba jaba sirokoto mama siredede lekete mama sirekete sa ye what time e twa se wo de yeden wo de bom paje ye what time ye di bisa de mpo ye den e wo nyame ho onim sa time no sa time na wo de bompa ye bisa de no me pa cho ye the right time ye di bisa de ana ye time ye de bompa ye ko ya tamfo so ye judgment time na kala no ko ba wo hye no e favor de ne rade ama wani monyam
en favor day no enti odoma kwa ba de ama wani monyam en favor day no enti abrena bri nyina na ye wo mmere ene nna asese wudi so na wo ho ye den eto wantimi anya saa ne mana ebeti di ohaw aye den abra ti Monday mo bofuo Monday bofuo aye Gabriel Holy Gabriel me pa cha o ye Monday bo betma use 3 white candle 3 white candle me pa cha ma me on colors Monday for colors white blue green one say blue na yen shane Sunday no aba Monday utimi shane Monday e de so de bompa ye e bisa de wawurade honom me pa cho mu ye mu nti anadwo ni Monday bonds no munni mudwuma bia one say ye what time e de bompa ye nti Monday what a bompa ye wi a emfa ade anadwo because anadwo ni mu no obie awia no wakoda so yes ye anadwo ni mu ni ye den epie nti mo time no ye 6 to 12 o'clock midnight unini musa na ema we nyina na ebe de no ho beto so yes ye no beto nkuto na adwo saa ese so hunu se na ema ni nyina ese da bia wo to nkuto wo to adwo wo to pendant wo to bentoa because ese so hunu se na ema ni nyina na time was say the bompaye time was say say me bompaye kala ben say me hye ade say say me ye we ade na say me ye ene say me de ka me ho ade we me se fata me say me ka me ho ana wonimu a ebe ma wa bra abaye miserable uninim say anema we nyina na ebe ma wa bra abaye miserable so ti ase ene no to nkuto no to kakaduro no to pendant no to yi chain no to obesra anya de be hu no hwe because you don't know the time and the hour, the colors and the angel angel I will really Monday no unim ni din enti the trap se wo bompa ye a wasi wo bintimi nkogya ne nkyɛn agye wonam meso eye agya oba ene sunsun konkono wotimi nkɔ president nkyɛn a wonko hu ne secretary ento mpa ye no ubo nyame din wet ubo obofuo ni din because ono ne ehwe wode mpaebo na ekọ the moment wa mobofuo ni din no enya dia wo mpaebo ne be ye den ebe ye adwuma ma because eso frɛ bofuo no Holy Gabriel wona wo hwɛ ejoda fosu o owenfo ene de ni wo wanim Gabriel wo gyina nyame anim odema nkoma me mpaebo yi me hawi mabisa die yi ne wa so white candle because nyame wo yoja ebra Pentecost dani duru yen was eja ate se tekrema ye ka tekrema ja ne candle because on wo so candle manchester ni wo so candle bat se tekrema wo so candle bat se tekrema eja ne bat se die tekrema enti wo se eja ate se tekrema ebesisisi wo matifi na wo mo chaase ye den e kan kasa foforo wo se die eja ne eba no wo se kende no eso wo se die eja ne ye no wo se eja ate se tekrema tekremaja ti ka tekremaja enu ntini se wo bompa ya e se wo yusu kende de bompa ya no na anya wanum ni anya tumi bi wonya tekremaja bi because no was Pentecost dan dru ye no wo mu nyina nhia mu no eja atete tekrema eja ben tete tekrema enye kendedua ti kendedua na tete tekrema eji eche so ma wani ya dan eda ho na sunsumo ne ya ma no wotimi sua ne yie ne ne ya matimi ya dan ya dane wo mfiti plekope mo mpa ya ma nyankopon wo ntie wo nyankopon wa kan no ka wa yine ne ya ma me no mienu so the idea was wa poyen wa jaye pamayen was obi ntimi nkogya ne nkyɛn agye sɛ wonam meso enti hwan so na wonam a wo kogya ne nkyɛn enya ne bɔfo no
Obofo ne na wonam ne so dansa no wakogya ne nkyɛn because one fa won kransi wo se si yɛbɔ mpaya abofo bɛfa no mo de incense ayɛdan akɔhye ho no mo de akɔsoro enti Nyankopɔn no wonsa ne mfiri soro ma mefa wo mbae mo ɛmfa nkɔsoro. Who are you? Fa wo bofo no so. Enu nti Elijah ko Elia wo se me we Elijah me we sunkonkro me we Elijah me we sunkonkro Elijah bi se Elia se e ba de na mbedam ya ma wo a me we Elijah me we sunkonkro Elijah ko Elia ho no no because onim se sunsum wo Elia mu ento se Elia me hwehwew but nya wo na me hwehwew wo sunsum na wo ti mu no sunsum konkro na wo ti mu no mane mpie mmra enti odifuo bia wo sunsum a adom ka no Wodifu biaran said o konfo ne boso kan no saa so wodifu so obofo ne kan we si no abaye dwuma encheli ya ko Elijah wo se me we Elijah me we so konkono me we Elijah me we so konkono Elijah bi se Elia say e ba de na mbedam ya ma wo a me we Elijah me we so konkono Elijah bi se Elia say e ba de na mbedam ya ma wo a me we Elijah me we so konkono enchi no eti sunsum no yedai etisi o se Elijah me hwehwe wo sunsum na wati mu no mane mpie mra no mra meboa me mane mpie mra na kwankyere bi wo ha abekere me mane mpie mra se musuo bi wo edamanimu a wo bayi musuo na yedai afiri me so enchi ma wo sunsum no nyedai empie mra no mra megye me enchi nyede bia ne wo bebo mpaye o Debi wo honom a eye direction empaibo na wo bon kendo be na waso tekremaja be na waso because wonum no e just empaibo na wo bon no eye ja tekremaja be na waso unso tekremaja bia ene me trust tekremaja ene ye kendo enu ti Roman for the kendo bo mpaye ma wani na ho aforo be ne ba first enye Roman aso de ben ene ba first enye Roman hwe frititse aso de ba edi kan ba ye Roman bi so say adinti na omo de candle bomb paye adinti na omo shi incense ele ko jino Christian brother Christian sister Christian brother it is been why ni yakoyi fi ni be ye na ote yes no guso ti yeso told you here ye maye ni nyeden na wo ni ye mantimi nyeden enko yi mayen nti Monday mo bofo eye Gabriel no so ogina Nyankopon wanim na Gabriel no ho fankasa gun Gabriel ne ho fankasa of Bani Gabriel wono no woni Zakaria kasa ya Zakaria anje ne o mane yi mumu titi mire mu no na difo no mo hunu abofo no ene dross wuro nti no adifo no omo hunu abofo no dross wuro nti no ene nufu mie nti no sunsum no onsi wo moso because sunsum si uso na wo ye boni oba beka oba be gu anim ase sa de sunsum te ye titi mine mu sunsum to de sofo no mo nyinsa monen twiye sunsum si uso obi bia wo ye ukita sunsum a obi din samone no wo si uso oba be gu anim ase oba beka ade a wa ye bia no because wo kan wa kan wie wo kwa uko hu ne wa he odi azie ni e no se ya we be nkumu twimi yo ni fa twimi o ya boy odi azie kan ye nko ya do Tuesday so benada kwabena ene abena kwabena Tuesday mo planet edimo so eye Mars enti Tuesday for omo kokoye hye papa Tuesday mo planet edimo so eye Mars ena Tuesday because of my comment no mo kwale na eja wo emano tina benafo no se wanya obi a oye nsu a ontimi nware no obi a the planet ye nsu a ti abenafo no se mo ware a se mo ware planet oye nsu be ma wodwo okay because no abena otie mi no ya abena onim asema me kan abenafo kokoye hye pa abenafo kokoye hye pa because omo fi hot planet so omo ye Mars e ye hot planet e ti se wo court case near the hye Tuesday I me pass ko pa je ne church on Sunday tinema nudi agredu betum because Tuesday a judgment day a very hot planet and the Tuesday no from Anopasis
to numerous utimi activity because a very hot planet. And at Tuesday, no mommy will be do a kojina court, will be good in Nimasi, will be how, what person will be into Jim, person someone will be a was spiritual remsa, we use Suma Quantina will be swap me pato Tuesday near Yano because a very hot planet. Tuesday, a very hot planet. Anya asam ketwa. And Tuesday, dear, who a court case, and I at your brother, dear. It's about 5 quarters in Obi. Tuesday, me patrol, me Tuesday, omo colors, any omo angels. But for a Juma Tuesday, but for you real. You real, sir. On a year Juma Tuesday, sir. You real for no year Juma Tuesday, and Tuesday, dear, omo coco, yes, shit. Tuesday for omo koko ntino wo nya be ma wodwa otimi ntina wade na so da because oye very hot planet omo mpenhye so abenafo no omo mpenhye so Tuesday for no omo mpenhye so abenafo no o ma nhye no so ta not here ono mpenhye so 2 year ya way pass no afane and omo ye very independent. Omo no mo di omo ho omo ye independent no ben kwaso ye pe no oja ho ono no hwe ne ho deda sa na Tuesday for because of omo planet no mo fish no omo su eno omo ban ye da etie da bia me mama broken heart yes da bia no me mama broken heart Tuesday for no because of omo planet no omo ye dan omo fish no ene masa de nti wa nya be ma wodwoa oh ngare eno no odi ne ho ono mo ye independent fo wono no mpenhye so enti Tuesday fo no wo mo so edie eno no mama baby say am papa amanzo say am papa ya obi bia na oye Tuesday na asema me kai ya no de ye huru ya naka na bi ese de ne huru ni aso de ade sunsun ade a ekoso no ma be ka no kora kire meka no obi a woye tu aya na me platform so abanyansafo ne tie yen no dia tie ye koso na ha na ye besepa ne nkonua hahan ye tase ne banyansafo enti ne ye teachings na ye besepa ne nkonua hahan bita wonya banyansafo a ontimi nya dan enti because ye besepa ne nkonua ha ni nyina ase enti ne Tuesday di almost free hot planet almost ye very independent ye nhye wo mo so wo hye ne so obeja ahwako sa ne Tuesday for no ma de ban ene wo musu ye dan omotie ama sini nua odi na chi no Tuesday born sa pepe yes sa de wo kan ya sa no motie omo pe enhye so enti omo ntimi ntena ware mu so ware no na wo ye na dwen se wo hye ne so obeja ahwako because o ye very hot planet and omo ye very quick temper omo ye very quick temper because planet no mu fish no a mouse is very hot planet omo ye very quick temper omo mpense hunu omo nsan pejimi sanity Tuesday for omo ye den omo tie me pa cho omo bofo ne din de sen I can do you real. Yes. You real. I don't know. Tuesday. To your Tuesday born now. Bompa ya me pacho. Bobo penny you real thing. Na emfa insurani ye di nye den. Emreal. Omo colors. Tuesday mo colors am use. Bright red. Pink. And black. But brown the any kwaso omo brown the any ho kwan so ye Tuesday born sa Tuesday even onye Tuesday born korempo na sa Tuesday no enhye brown because in favor day no and Tuesday is a very dangerous day. Tuesday is a very dangerous day enhye brown wo bia me pa cho jo to sa teachings ya ye ne match ne di ye ni nkoso abrew sa wo beton kawane sa ohunu hwe because undi planet no o ma shade ye de eso wow erade wo work with time and colors to when ni so a enya de e be ye dan obeboa eno ne ade ye den e wo ho enti di
colors no so na emfa nhira na obofo ma baby so ante bofo ne din tsago ne din Akenji Uriel on the Tuesday for so Uriel until no bomb pay above penny Uriel and a day and a brother or the many kind the way musuo a sign kwanana or one pabonifo or babon some sukusar in a mania better than what you will be to my name with you hey Uriel una kita sodu no kita jang to come so una we shit dan wo jale chechero yes dan wo jane tete ye for mo bomb paye se bibi ham na mo bomb paye mo nyuso red candle dan wo jane chechire wo ne fa tender stone to gem we yi tu nso ne fa ko dware eno ano no mate we media ma wotufu obo fini wo de tender stone to gem na dia tu nso no dia ko dware ma me do so be try wo no do so be gu ni mu ase do so be se wa bra bo one say na ye hwa obewu se tumi bi ye dan esini tumi bi na power pass power Before yanko Wednesday ya do ye ko Wednesday for so kukuoda eye mercury eye ahonhom da ukuoda be ye sare bosom sare emoti asare ahonhom bi asare ukuoda ti ukuoda die eno ti odifo bi a wa ben no wode ne mpa bo hye ukuoda hwe se bibi boni bibi sia aya ko check date no eye ukuoda kwaku ene akuya tinanu nti onte da bi ka se kwaku bonsam kohwe wuku da no eya honhom da wuku da ya honhom da eye tumi da spirit bi e wo fie wuku da no sore omo da benada no enu nti ne benada ye nkopo no na wuku da no wa rusu adwuma so the azie enti no wuku da no mo planet no eye mercury is a spirit mercury eye honhom enti wuku da no wo spiritual activity bia na obetimi aye wo cleanse na betimi adware ma obetimi adware enchi no betimi adware metimi aye candle light so dia bompa ye obetimi ahye incense na wukoda no so no oye wukoda utimi ye naked prayers obetimi wankasa obehya wo dem obebo naked no wo de frankincense agugem na wo bompa ye na wo read Psalm 109 Psalm 23 na wo bompa ye oye wukoda na ade bi haw amane bi dawo so o haw bi dawo so kwanana bi dawo so amepacha wo obetimi aye sa ade no mepacha mama wukoda omo angel Raphael yes wukoda mo angel eye Raphael ne so no wone ne ehahama nyina ye ne dia wone ne hwa haban so medical word no Raphael ne hwa so enti okita medical word omo symbol enti wukoda fo de monya wo say ya honhom dan monya strong angels sayare am be cleansing amana so na de be onyame wo ye na de ne mmere wu ntinase da bi da mese besepa ne nkonua haban ye tase ne banyansafo wonyame wo ye na de ne mmere wo se wo bintime ntinase wo se wukoda ya honhom da no wo de Raphael abeye den abehye ho ukuoda eya honhom da no wode bofo pani Raphael abeye den aba abehye ho entino se wo haw bi da wo so ana amane bi da wo so a Raphael betimi aye den eyi afi wo so de amount because no ehahama enubna dunsin entin ensuo abotan ene homa nyina no Raphael ne kitan ehama dunsin entin nyina no Raphael ne yeden ekitan into Wednesday for dear obofo no oye strong oye din eseja wo ye din wo seja mi suro mo piafo seja wo ye din wo seja mi suro mo piafo hey what the bar Raphael be ma usanu ade che wo be jikade enti Wednesday for no so aya no mo yeshe Wednesday for no mo me man ne yeshe kwa kufu no wo yeshe pa Wednesday for no mo me man wo yeshe but e ma ne dwo kakra ene edidadidam e ma ne bi yeden
because no ɛyɛ ahonhom de ɛda me patcho ma me Wednesday omo colors and Wednesday so no omo angels no change your angel a hwɛ your angel a hwɛ anɔpa so ɛna ɛwɔ angel a wɔhwɛ awia so ɛna ɔmo colors no change ɛna Wednesday for us eni ɔmo ho agorɔ ɔka sɛ obɛfeesiw saa na ɔmo te yɛ wɔn no ɔmo kɔkɔ ba yɛn stop wɔm yɛ fɔm asante aban wɔ so yɛn ti gya akuya ɛne kɔ aku wɔn no yɛ fɔm asante aban yɛn ti gya ɛna ɔmo no ɛbɛyɛ den so betumi atoa so ɔmo so wɔ sunsun yes because no ɔmo no because of ahonhom no nti Wednesday for no ɔmo yɛ sunsun ma Wednesday for no ɔmo yɛ sunsun ma nti me patcho wo spiritual nneɛma bi a Wednesday betumi ayɛ because it's spiritual day wo sunsun adeɛ bia na ɛyɛ sunsun adeɛ no me patcho Wednesday no ɛkwan da hɔ a wobetimi ayɛ den ayɛ Wednesday ɛkwan da hɔ adeɛ bi ɛyɛ sunsun adeɛ no Wednesday ɛkwan da hɔ me patcho Wednesday mo colors no me patcho ma me Wednesday colors no Wednesday anopa no omo she blue wɔn sɛ anopa no bɛhyɛ blue ni awia no ɛwɔ deɛ wo bɛhyɛ wontimi nhyɛ one color the whole day no and no ntimi sɛ Wednesday no omo yɛ spirit nti na omo yɛ mercury omo yɛ honhom omo no yɛ ntimi nti wɔn o wontimi nkyere mercury ɛna omo capture honhom yɛ Wednesday ni wonya bɛyi a woboa wontimi ntaka no obebubu egu fam obedwiri wo si nyina atu agu wɔn no tuntum no wɔn yɛ den yɛn ka wɔn nhyɛ ɛna wo kodafo no wɔn maa no mu meema no wɔn pere ma wɔn ka wɔn nhyɛ da yɛnkɔ Wednesday for wɔn colors no anopa from 6 to anwummerɛ 6 no anopa 6 to anwummerɛ 6 no ɛno yɛ blue anwummerɛ 6 ɛkɔ ahomakye 12 anwummerɛ 6 ɛkɔ ahomakye 12 no na ɛna yɛwɔ di mu bi ɔbɛwulu that time no into the colors ne so yɛ den etimi ɛsesa no kan yɛnkɔ omo color ni kwan so omo hye aye pink Wednesday no kwan so hye pink keda ba ko hye wa kwan hia so how be ba wo so amane be ba wo so because Wednesday na ye sunsum da be yi asare bosoma asare ensu asare ehoma asare enunsi asare enkwantana asare eniyama bebira asare wi matumfu asare enti color in favor day no wo sha e de ohawo ne be ye den e bebrew enti ni wo kwan se wo ye den wo hye do Thursday for a Mercury. Thursday Jupiter. Thursday Jupiter. Thursday. It's a day of activities. Yaw. Any ya. Thursday Jupiter yaw any ya omo no a day of activity and I na man for take chances e wo yaw any ya for so to show omo so ana no omo take chances because no one say omo pray omo so omo ebe yade yeah omo hosom be yade because on say omo planet activity day enti no oba na kwan mu a otimi bua o but enche bia no ye yi o mama sa na omo tie because of omo planet no mo fish no enti amafo take chances ye dey e wo omo so yaw ne ya no because of omo planet no amafo take chances ye dey e wo omo so and omo very soft heart Omoma. Nipa form so. Nipa fa wo mo so. And omo ya boafo. Omo boa nipa because of omo planet and activity. Into omo boa nipa. Into no ya activity bia na wo de hye yaw ene yaafo nsa omo timi kura ma ne ye den. Eyeye because of omo ye activities no omo free Jupiter. Omo planet ne ye Jupiter no nti all activities. Into ya na manfo take chances ye den e wo omo so.
omo abusua mu say ya take the chances wo mo so e form niema enti wo ye ya ene yawo a wo ye bibi abusua you have to be very careful so obi ba je afi wonsem wajapade akra obi ba je afi wonsem because of said your omo tie no ena omo no eniema papa timi ba wo mo nsam ntem okay and now go the whole batawoma omo blessing ni be forever sa na yaw ne yaafo ye den etie enti na ma na mema ti ma be take chances wo mo nchen omo ti mbe ware no omo di yie no omo jama ne hoko okay sa na ya na eye yaw ene yaafo no omo so because omo free Jupiter and Jupiter means activities Elion say oye ya o se da de wo kan pepepe Sama watro se de wo kan pepepe so ya dia yes ayo mu take active omu take chances on them because of one say one no abena bi nyina omu person mu ye bibi impressive nipa sa no mo no mo tie omu planet no mu fish no sa no mo tie enti no omu nipa hu no mo sa na no mu take chances on them sana aya na yede eyom because of omo planet no mo yede omo efi esono enti no ye ya mesreon you have to pray hard and watch your steps because mo bu enipa moa enipa ni nka ye mamo but enipa yi mu boni aye utie me now ye ya you can even testify ya ne yaw abrina bring nada no omo we say omo be manipa ni age omo be manipa duru ba bia se so omo duru ene ya ne ya afo no enipa ni brabre wom I'm telling the gospel truth ya ne ya afo no ukota abusua be so de atia wo mani bebre wo nua no mani bebre because of omo no enche ne eniema fama wo omo easy oni omo pradia yes sa no mo tie omo planet omo vision activity all activities enti na enche ne niema ye den afama wo enti no ye ya ene yawa me pa cha ya hwe omo ye wabusuam omo ani bebrel because of our planet no vision ye kan krada o krada na me bobo no ye ka onipa kra eye yaw kwaku kwasi abena kwadwo kwame to dia die Papa Mr. Lesopoku adu o sini sister dindi ya na eto de bi kwa na odwen se nipa acha me ni sister because o ye nipa papa yes o ye nipa sa no motie won dwene ho na o kan Sana yafo no mo yede omo tie because of my planet na omo yeden omo fiso na enye omo a enti wanyo obi an guide ne pa na he abushe betima fa ne niam nyina onyonko betima fa ne niam nyina afere japade nyina sana omo tie omo bie omo ho yeden emanipa omo bie omo ho yeden emanipa wo ben na ade bi ekita no abie so a kire wo sana omo tie because of our activities ne enti me pa cho yen ko omo colors no Thursday for colors. Yellow ni orange. Yellow and orange. But color any kwa so mo she purple. Purple any one kwa so she purple Thursday. Into your Thursday yellow and orange. Thursday is activity rates. Into no one wani aye den adaho. Yanko efieda. Friday afua eni kofi. Mo planet edimo so Venus. And fua force a tamon blocking heart pa because of Venus in ayane I no mo pedo omo pe odo die enti a tamon blocking heart pa fua no omo tanya blocking heart pa because omo planet na di omo so Venus and Venus stand for love Venus so no your ba the ka Venus your bam enti afuafo no aya na eme mata am broken heart no kwale de wo ka ye de because of omo no aya na omo hia nipa wo bedo so munya bi enti wo ma nya nipa wo omo do wo pe no no mo ra ho sa na afuafo no omo ye den omo tie Mama Miriam Kumsin oso di for the wo kan yampa oso no oye ya na oboa be ma bi ebe fa no ekwa brochimam
eye ni papers na ma no ewi achie no be me na gya ne kakese asa akọwale oba afoforo yo sa na ya afọ no ti nti o ya bia na so be guide no control because of our planet na office no we are the aye no obesa nya obi papa bi sa na mo te ye you can't stop them on planet no because of your activity and that dey bia o pe bibi aye sa ni nyame aye den abowom enti na afuafo no aya na omta aye den emma wo broken heart so they afua any kofi afua any kofi ni because of mo planet amufi so no na uye kofi na wo ware na wanhwe yo ba no betime di so o ware na wanhwe ya oba no betime aye den adi uso aya no mo pe wododie said like obedono the moment ya obehunu say won dono no na afi ni depression ni broken heart yedai no say na afuafo no mo yedai omo tie because of our planet na omo yedai omo efiso no the moment ya wan dono na wa bia ukoware afua na wanye ni yie pe obese say na omo no mo tie enti afuafo ne de omo no o ware omo a mesra omo na de omo hia yodo ene akorokoro woman na ade omuhia ye odo na korokoro so wa wo are na wa nkorokoro na maami asumdue unya bi da bi obesu egutire so kuna fia waten o se papa is true o ya fia o se de wo kan ye no kware yeah woman no because of our planet no mo free so no ade a omuhia ya korokoro o korokoro mo entafuafo no enche bia ni mema buo mo kwasea because o korokoro mpani ni ti aye den ada enti yenko omo kalesa omo ye omo angel ye den Friday for angel ye Archangel Jigudel yes Archangel Jigudel enti me pa che o ye fua na obo mpa ye Friday me pa che use white candle 3 white candle answer no the candle be bo mpa ye bet me use baako but me no de wunyu so 4 wuntimi use baako me ensa bet me use 6 bet me use 7 bet me use 9 enti na afuafo no Archangel Jigudel ono ene eyem bofuo for Friday to wo bom paye a ebia waware mu enye ade bi ewo waware mu aware na wote ase ne enkoyie bibia ye basa bi ma na dwuma nye bi ma nda bi so ba koyo ho ade untimi koyo ho ade me pa cha obetima so white 3 candle na wo dia bom paye o so 3 candle no dia bom paye eye Friday and Venus no oye na dwuma Friday morning to dawn Friday morning to dawn into me pacho obetimi aso na de abom paye because Venus stand for love na odo intimi mna wawari mu uni enije obetimi aso yellow candle Friday odi abom paye asre ne ma papa sre nije ene nkoso ama okra enu ni pedua se wo bom paye e di kan sre ma okra wate ne bo okra din se wo bom paye abo okra na woda mu no ni din Obom pa ya wodo okra na oti mu no because on no obofo okra na oti mu no won na obofo enti se obom pa ye ne wa ma okra ni din a enko yie because okra na oti mu no won na obofo enti se obofo ni din enu nti ni oba anyem a o Ewurade man ewo ebia ukuoda ya woda efie da bia ni de Ewurade nim the reason why ma ba ukuoda Ewurade nim the reason why ma ba Saturday so yes e wo planet wo free so enti sa planet na wo free so no that day na so ma me ye den ewo yes Friday o mo colors white and a light blue white and light blue not any kwa so mo share black any ho kwa so Friday wo share black into your Friday bon odo and share black what said ye ebe favor day na yeden amaw na amane ma papa timi ayeden adane ayeden amaw nti afua ani kofi e pa cha omo so mo de no mo bofu e Jigudel mo planet e Venus Venus so this year Venus na de ye ko oni ni de ye nam ni kaka ni mabom suda kika bubom Venus na de ye ko yenko Saturday is a day of Saturn. Yes. What they are saying, Saturday is a day of Saturn.
ɛna Saturday foɔ ɔmo yɛ adɔyɛ paa na so nipa nyi ɔmo ayɛ ɔde aseɛ Saturday foɔ ɔmo yɛ adɔyɛ paa ama Kwame ɔmo yɛ adɔyɛ na so nipa nyi ɔmo ayɛ saa na ɔmo teɛ Saturday foɔ saa na ɔmo teɛ ɔmo yɛ nipa papa na so nipa nyɛ dɛn enyi ɔmo ayɛ saa na ɔmo no ɛte ɔmo planet ɛyɛ Saturn nti Saturday foɔ ɛyi so black and dark blue. Yes, ɔmo colours ɔmo use so black and dark blue. And Saturday for we your my dear a shivom a cow soon no kra. And a Saturday for omu ya dear from Moyana Yedin. Omu ye yona. Omunja dear mukeke. Sano motie. Omunja near Mamuman in Yedin, enco. Odo our dolphin acumum. What time we free acumum. Sano thank for the Sano motie. Odo wa no odo die kita no wode bem wodi ama ono aye den atena ase any Saturday for no yomu mienu ebi dwo ebi nyo yes 50-50 ebi dwo pa ebi tuso ho nya den enjo ebi wo ho no ma wo ka wo ma omo fa ho ncha wo da wo be face Saturday for no yes. Because you know, no Saturn means back to sender. Okay. What shall not dear or the back? San or motier. And to be Joe. A binya day, and Joe. On Tina Homa Winsino. Saturday for San or Musu. And no more ban your day. Etier. Mama say yes. And omo and Chebiano. Na adio more and on day. Aka. Okay. And Saturday for to me, almost espresso much nipa. There be an opposite what senassin. Saturday for almost soon no buy your day. That's yet. There be an opposite your day. What's senassin? San or no your day. What's yet? Saturday for no more day, almost here. And since Saturday, I warm honey, I am a man for taking chances on them. Thursday. Yes. Saturday, I warm home. I am a man for taking chances on them. And the kitten or the mamma. Or do on town or town. San or more day. Almost unpretended. Saturday for what town the moment what town. One pewase obewo nso one pewasem saa na nyame aye den aye wo George na ifa o say odi for the okane ampa o say it's true ni kunu mpo saa na otie Saturday bo yes say ni kunu yeah odo what town and ade ha na obeka chu plane o fanso ni mu saa na Saturday bo for no mo ye den o mo tie o mo no ye o mo ade they will pay you back. Make sure so be tia o ka sa Saturday for no omo planet no mu fish no sa na tie me patcho Saturday colors dark blue and black and into no year Saturday it me basa because of black atari tuntum no epi thought yes here once our baby be good gina wedding gown white na motion because in fever day no no the atm wedding gown white and in favor day Saturday omo colors here black and dark blue to favor the day one yes and in favor day no ade a we won say ntimi nya dan enka to Saturday a day of Saturn a back to sender to obo bompa ye Saturday ya obi aye wade no reverse yakọ so back time asesa we ye no eye Saturday ye de boadan ye me se ye de den ye da ye de boadan ye enu omo ma won tira omo so ta hwe oboa enya de omemo atena wo so ama ne Kwame fuo da bi obemu ahunu say oye right yes saa na omo ye den omo tie ena omo ta express omo nsem bibi ha na obeka kire nipa ontimi mfa sem nya den enhyeni ontimi amafo ne Kwamefo ontimi ngi oyawo nya den always it's also of vomiting out saa na nyame aye den abowom omo planet ne Saturn planet o saa na nyame aye den abowom
Color ni kwa so mo say green. Color ni ho kwan say we share green. Saturday yen share green. Saturday yen share green. So you see. Saturday any ho kwan say we share green. O colors black and dark blue. Black and dark blue. Black and dark blue. Black and dark blue. Sa na omo yeden. Omo colors yeden. Eti. Omo angels a odi omo so. Saturday angel Archangel Barakel. Nti say Saturday obo mpaye oye back to sender. Obi haw. Obi sori tia. Obi atena wani jeso. Obi ase wusikasem. Eniyama nkoyie. Me pa chen Archangel Barakel. And Saturday so me pa chen I use black candle never bompai what? Black and white. Black and white candle. Wow, yes Saturday born. Wow, yes Saturday born. Black and white candle. So never bompai you how amanie musuo kwanana esan efomobo asasabo ifiri kwakwam. But Saturday a day of reverse. Reverse cases. You reversing yama. Or at the bonny beauty at the atoso. Saturday you reverse. Saturday at the bonny beauty at the atoso. Saturday would be born and back to sender, back to sender, back to sender, back to sender, back to sender. Sani yama we nyina wodo. When hunua, ebe ye day no abra bosi wi. Ebe ye day no krampo ne wo krampo no wetimi akọ wanim. Ebe ye day ko ne de wo hwehwe ne won saka. Won sentimi nka. Ade papa bi entimi ma wabra bom. Ese se wo hunu na wotimi tutu anamo ye den. Esi yie. Na niam timi aye den, adane aye den. Ama. Teso ma wani ye den. Eda ho. So the as there's so much when need that papa. One more when you know will be the sis better than 9. One more when you know will be the sis better than 9. Internet is so much when near day at home. No who say near my winning a guide down. Emma or how a mania musu Saturday or bompire. Buffalo Ben Abundi, now Bob Michael Dean, now Bogie Bedin, me patcho on your Saturday, right? When you want Saturday? Barakel, sir. But for Penny Barakel, about when you move, or for Buami, to me, no see me, Major Jumain, my worrying, Missika Semi, my country, and near May Diego, or for Barakel, and Pabon says sorry, no up a black candle, no up a white candle, me and son. No kabum not ya pompaye we read the psalms fama ebe fama mami sikedro bi ani de me kire we sikedro bi ansene de me kire we eno ne be ma wabra bako wonanim ene be ma wodi yie nyama ne ye ma ye den asesama intima woni nya den ena ho ye bre na aye bre me pa che obetimi de o question abane ya answer ma wa wonti bibia se ya ma 5 minutes pe obetimi de abana ye answer aye den ama na bibia timi aye den atoto yie ame adom na adom dom ye ya ochena ye besan ehia ame ya dom a Wednesday asori in the hall na ye all night chinchirinchi. You see, enough is enough. Mizirimufu besan. Misi mizirimufu besan no. Ijaria kwanchere ye ya sokende koko. Hwe ya sokende koko dia bompa ye ama mizirimu ni bia wodi wachi. So maami na aye mizirimu ni yo. So papa na aye mizirimu ni yo. So wakuma na aye mizirimu ni yo. So wase na aye mizirimu. Misi eniyama tete wone Friday bi dwane. Eye fire all night. And you whom film, Messi a fire all night. Now me ya do my Friday yes at 9 near upon 3. And you made 9 to an party o'clock. A fire all night. Ye big Gary Nubna, any hahama.
ye dware wia ya sokendo de abompaye entabrochefo no amunti ma me dware be no mo be candle red wo Metatron colon wa betimi de dware wo me yefo bebra betimi de dware wo cast di mo betimi de dware wo 21 devil destroyer betimi de dware wo tami wo spiritual wo betimi de dware ntu dware wia anadwo 9 o'clock no na wa sokendo no pompaye ama mizrimu ni woni pa bia waye mizrimu ni wo abrabom 2021 ne de wo be san wate epo ko be minimum no enu te ne yeso kende kokko no enti nyame yadoma wo akra Wednesday mesi enyi Friday enwumere enyi hu mfrim tai fabokina banchi ase vote down shia ye wo honom na ampaya ebedwa meaning the word of prophet Gideon for esie to draw from odum jata me ututu jatugo aka osofo padwuma bi wo yosofo anu padwuma bi aye enwumere me kwafuo mu kwafuma homa tse yekodoye ekotie hasuo because ensuo starte toto eti etimi kodo ni eduaduane ma yekodo duaduane ma enwumere ya na ye beduru me se memei ma memfa ade awurade ne bofo pani di ama me memfa mmerem ekodoye to wo yosofo a no apadwuma bi aye ne enema nso aye den afama wo nye da bia na brewa nkwan be ye da obi benye sika na ode bebrawo padwuma bi ye ne enema ntimi endane ma wo me ma me ne motena platform yi so nyina nwumere nyame onhyiram omwa omfa mu mfira dom nkwadom enhyira enko nhyira mu musuo nka de opam se ye wate de obesore wo moso no odoma nkoma nsore wo ne so yi mpa ye se ensi wiye na ensi okraye ene me ne Pastor Daniel ene tena sia ye de sunsun kase bon ena planet jumedie ye de brew yakramo Eradisha of Penny Metatron, the great one, Wakodom, they will see for more. Now, I for my more 10 years, a Janan. One Eradisha. Before Gideon, and enough for hey, before you enough for it's a temple standing down there. Ye na michelo no una chino uno nemin ye adane bani susumu nini moi ajia ye polo dia sikafo aye difo bali difo gide de yakwa jianio ye da bosori aso papa say yeshiwa kebedeni usiani nyankani na dawo owenshiwa kombedeni wana mi afro wana mi so ye baba Gideon sanka wa mayese bamwa akatafo omo memne ye ni musto anka ye ni mkostie efefo santuma ye baba uje ya fo de sikafo wodi ya won sade bamwa ene na afro wodi wati na wadi enta ya di rufu deko lady Gideon grante na me da komo aya yeko yedi abase modi na me da komo Bible for the way, and you're young, you're not sissy anymore. When the ball Prophets give you a for yes, I'm not for a sin. A sin coach. Or you want to the what's I just saw the canals. I can't do
Patron, Holy, Elijah.